Бүкүннерге өрүн кайтагы кинемит библиотекага быйга литература сылын түмүктәтләр. Кобо литературны төмсүү истин кепсети санаат астахы түһүлгетин терейде. Биллер автордар ычакка бәйлөтүн билиннердилер этени төмсүүгө саңа чилеттерилдилар. Екатерина Соломова салгыр. Литература сылын түмүктөр жөрө киһэ ураты эйгега аста. Ол курдук олохтағы автордар бейлерин айбыт қоғаннарын, бүтчим саналарын, чүмече алыптағы отугар истәтчилерге билинердилер. Қоба олохтағы автордар түмсүүлері өссөті оғыны сыллартан терилен үлелер. Кәкке сылларга бу түмсүү үлеті қамнаға тоқтуу бұғыты бит боллағана, бұлырыныттан активный позициялақ эдер автор, журналист үйректақ Галина Матвеева илер сағалыр. Табиллерин курдук литература ден аяр кут билди киһэха бар болон сөп. Оны сайыннаран сүрәк белес буланатын тиһен суруяреме туспа жарык, үле, сыра. Онуттан биһиге эдер иччаттар бут бу аныгы үйе тетемиттен соло буланнар этергедилер. Кохан суруяллара олус үчүгө. Терәһиңе оскола састақ оғылар эдер иччат келен кохан хонутулар кыттыбыттарыттан бары да олус астыннылар. Агыс эдер аячы литературный түмсүйчиленнері болбуттарын туһунан дастыбыраннялары туттулар. Оттон кыржагас автордар кинилерге кестылларын эттилер. Наха үчүгей келдилаһаннах, оны наха дирин исқоһаннах кеһе болан аста жеммин саныбын. Жон киһи көлөнеттен көлөнө хите курдук бу жыланы салкан эрин курдук. Үле барара боллап диен исынабын этекпин баарабын. Автордар уран тыл умсулганыгар умсан утусу бу айымныларын билиһиннердилер. Кас бирди айымне туа кара саңаны сагар дуһаны тарыйер. Ити курдук тыл күйүттен берехиннери саңа да уркуда автордарга күстергер күсептин литература сылынан эре муңурданмакка аяр артыктыра кең эйгега ие кое туруктуннар. Екатерина Соломова, Саха телевидениеда, Абый.